Kini kerdom jangka HEDC kalau penyeng dah ketanat trade kadai kebal dang splay dah kini sengi kebal penmi yau dak cingkeli bahatu kini kadai kerdop acing bet pan penyeng dah ke EC apa kacing lam jangka Voice of the People's Party lane ke VPP bat kumta marmar keyboard punya distrik hadian makilayo ya kacing ucor mentak kesengi kila kang kerdap ya ke way ke kerdop lum kacena jangka Khasi Hill Autonomous District Council kabadang syu penyeng dang sian hasurok ba NH6 ha umdihar keyboard punya distrik kalsium yang kena kesencam halon konong rem bayakan ek kerdop la penyeng bi an hasurok NH6 bat kal krong pisah hadu aspa tengkah nak awe ke trok kinmar ki bayat lang ba jong kane kerdop bat kat kum kacing itu keyboard distrik kacing penyeng ya ke kerdop ha kasurok NH6 kadai ke bahap bandayo cingbet na ke Ministry of Road Transport and Highway jong ke sekat pedang bat habayakran bat UDC u Abilash Baranwal pula pentikna na keyboard distrik kibashim ya kanek sencam nama ke HEDC kalayat lan pancing bet haba penyeng ya kanu kanu kerdop kamtam ha kisurok ba NH6 pula benrap baki nu kanu kikenhuan ne rushmet kin amla ban buk kerdop belum kecina ha kisurok National Highway ni wat kisurok PWD klaim dayot cingbet na keyboard bat kimi complaints and since there was a news report we had to close it.